Mukrum Zari Group Impact News ne Rajrong Thongbam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambu Taram Nokchari Ngasi Thokiba Maru Iba Thodo Watok Sing Kanan Nugidang Tangasi Impact News ki studio da kui panelisting election really bire han mutadai Manipur Melgi editor of Viribakoja and Sanatum Taram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us political analyst Leautabum Sarachanda Ceremony was Sachin Basu Taram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Adubu ngasi khanagadoriba topic kasi hari ngasi gi maru iba thodo wathok sing manungda maru oiba event amu oiriba sing ngasi gi ban haiba tare aduga ban si haukiba numit kharani sida lepna sum chatharak bana lakadoriba numit kharani sida su ban si am leidori ban gi list amtang haijagi han makta da hayeng September gi tarik 1 asi KCP poire maiteina koi jenims ta ojagi akoi professor gi thakta yohon khibagi matang da haiba tare professor gi promotion pibagi matang da general strike ama pung trani thoigi ayu ke pung taruk tagina numi darong ke pung taruk phawba kawba lekhre aduga September ki tarik ani da India pumugi oiba trade union gi sis work general strike ama satha gadab leibasi Manipur da su pangthokani hairi aduga hairi banu mina simak da September ki tarik ani si gi ayu ke pung manga dagi September ki tarik manga ningthoka ba numit ki numidang waram pung ohum phawba da khoi Manipur ki tongan ba lalolup sing surrender tawrga leibasi asina Manipur government na promise to kiba mhogi phangphum tokom yam do pidabdagi Hariban Marinisi Ban Kauragani have you upon Latoki Balere. At the same time, outer Manipur Tribal Forum Nachingi Lamsing the Habatare Tribal Tabamapum Singda, September Gitarik 1 Hayengi, Ahing Nong Yaidagi, September Gitarik Manga, Kogi Assembly Mipum Loiban Mitki, Ahing Nong Yai Paubusin with Marinegi, Masidasu, General Strike Habatare, Kauragalekre. For almost 5 days, Numin Mangani, the Mutari locked out Manipur Ban blockade Natani, Ngasigi, Ban blockade as Sisungarangi Habatare. Impalista ban tawkibani maruaina English lisingani tarahum doigi Manipur police ki constable logbagi DPC kakhraga nauna hariba kakhiba DPC adugi maduda select oikraba pass tawkraba musing adu amuka hanna nauna koi recruitment rally tawni physical efficiency test MPTC pangere tawni habi wapum lakpadagi madugi mayokta BJP na lusingba aduga koi DPC pass tawkraba candidate singna kongjang section badagi ngarang yam chawba irang thokre maduda BJP gi MLA ani police na phazan khiba ko na numitra mangani remand pitha khiba madu gi mayok tang asi BJP na khota ta haiba tarengrang undang atheng bada BJP Manipur Pradesh na ban ko budagi pung trai thogi ban ko bune gi pung tok na numidarom pung tok pa ban ko khi madu maram oiduna khanghau da ba miam da yam chaw ba chaithing ama pi ki adubu nungthil ge pung ama tarpu matam da di hairiba ban si khudak ta suspend ta khre lotion bagi maram si maruina union minister haiba tare Minister of State, Union Minister of State, Home Affairs Kiran Rijusing a Manipur the Laki, Mahak Lakpagi Matam Sida, Bantoksan Targadi Amnuero, Habagi Monda, Bansikudata, revoked Okimali, Hariba Banasiki Asina, Ton Gibacheting Sing Aduga Maruna Banasing Asi, Lekai da Lambilambida, BJP supporters in a Piral Paiduna, Ban Yamchana Tonaki Adubu, Matang Swaisida Ban Asi, Tauri Basida, Lakotu Matang Jagi, Assembly election, the candidate. Oinab ki tamta BJP ki ticket tanari ba miyo singna yamna chauna thola gam se ban taw ki mamita ki masim makal ki bansi to bino haiba ki tongan ba mo sing langnari matang swai sida khoi gi numin mangani banamsu leirabani na khoi pulap seminar si haiba general strike ban blockade natraga public curfew ma lakthopna phare maram de hojik to ribam ban blockade mayam sisu manipuri miyam botam na tamna dum halibin haiba tare maru ina khoi gi creativity productivity mayam se loil hala lebani na ban to buse kyam yamna matam chunari bagi habagi matang tani ngasi ahan ba question jai uja search and lak uja ngasi ki ban se maroina BJP ki music na kau hiba ni khudak ta kauba aduna aduga khudak ta amuk lauthok ki ba withdraw to ki bai tare kari happening uja sum makal ki ban se masi ban kaubasi ban kaujarak ta ba kanguna ban kaujabase moi di yam tang la thoksaba pot amani na moi yam thawai yauna kauram galen khalli aduga praja di ban kaujariba mayam sigi chaitheng mayam se praja de dum phange haijariba ana ban kauriba any organization XYZ mayam sidi mai magi pot adri da atamnana tawraga public interest ni aduni praja gi damak tani de haiba praja gi interest to praja na pam dreba banje si khangbi ga da ban kaubi di singina praja gi interest ni leibak gi interest ni koina ban kaujarib se haiba se leibak praja do na pam dreba adu raga di moi kari gi kauli no sine CI number 1 masi thamjani aduna ban kawma tamda moina hairi mi na kawma tamdi mo yade adege mana supreme court na masi ban kawasi aine yade khote na ma hairi
adagi amuk leiriba sarkar pairiba kangpuna ban kauriba singse masdisida adum free hand thadoi aduga masrida karamai togeda प्रजासु बन्ने हरगदी याम हराउजबा प्रजा याम लई बन्ने हरगा नांगई मसा उरमदबा लैरक खुलक्ता दुम लैरमबसी सोरोक थोगा तयार मई थाबा संबन थुदिया थाबा कोटपा मयाम तोरे अदुना हारि मयाम से मजे द कोगी बनसी एज ए फेस्टिवल होना लौरप कुमई फिउंग दोनो का लौरप सु म्याव हेजरिबा कनागुना बन येंगु सुम थोले अब अदुना बनसिदी तसेंग म हारबदा एनकरेज संgai सुंgai लेते मकोई ngarang बीजेपी नगा तौरगा कोगी थेंगाइना गेट का नमखाइना तौरीदो मदुदी फयें खल मदुदी डेमोक्रेटिक मूवमेंट अमदा अदुगुंबा खोंजंग चंगजिन लगदी अखोई थौना फबा अमसुंग मूवमेंट से अखोई मूवमेंट अंदरलोन लेदो दुनेबा बनसुंग कौरगा कनाना तौरीनो खंदा तसेन अंगांग मयाम से लोइना मांगेबा चुमनगी दुकान नुंगान मयाम नि कारबार की करिगे हेबा पुनमक तो अखोई human resource di oriba angang sing pungmang mange sima ma khambi ga adu janga sigi pung tarani thoi ki kauki bandu pung taret talo sangre nung tingli punga ma tam da thupjang re tare pung taret ki kogi yam chauba ban hai tar maru na valley da imphal city da yam chawnam sigi akai ba masigi chaithing phang hai tare adu bjp gumba party amana yam responsible party amane na masana so claim tawri matang chaise suma makal ki ban kor ma khulata lauthor kari ai wakan da yayi ni banji horen hada ban tawni ga na hai bese हाइदी चुमनगी नारोन अमांग भी मयाम न तौबगा तुहाउ देखो यानी देखो पार्टी की याम मेश्योर और पार्टी हमने खुदक तेते बन करो हेंग तौनी का हाइबा अदुगा तो एक गाने है ताइजिन बा कोचिन बसे मसी कोई तोखिबदि याम फरे अदुगा एनी मतुंग ददी को बन को भी तारगदी निमित मरिनी की मंगानी की तौरगा तौगदने कोई दी खुदक खुदक द बन को बसे मसी कोई कल्चर से मसी मदी तोपीबा फैन आई ओके खुदक खुदक द बन तौबगी कल्चर से तोपीबा फै हाबने अदुबु ngasi लौथोक सकिबा तारिख मंगा फौबगी बन सिगी मतुंग दसु बन मयाम लाकपा याबगी ममी तारी मरु ओइना कोई होम डिपार्टमेंट मणिपुर गवर्नमेंट की थादरक पचेरोल अमा होजिक लाकपा चे हाबा तारे मसिगी मतुंगिना लाकदोरिबा तारिख अनि हंचितगी हौगदोरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की नोंगजुगी मिफमसी निथौकाबा नुमित सेप्टेम्बर की तारीख 5 फाउबा नुमिनी की ओइना सथगनी हाबनी अदुबु मसरेदा मणिपुर की येलो मी सिंगबु कन्नबगी बिल सि पुथोकनी हाइना तरमनी अदुबु टेक्निकल ओइबा यानदबा खरा लेबदगी मसी बिल सि पुथोय हाबि जेम लाई मरमदुना मसीगी माइकतसु अमु बन मयाम लाकपगी ममी तारी अदुबु मसी करिनो करिगदमत बिल सि पुथोय दुना हाबतसु खना जगे मदु लाकने से बनगी साफु हाइबा तारे ओजा सांजौ दला से ओजा ngasi ban hai tare ngasi taukiba pung tran thoi de tare tension kiba banse tension bagi maram se maroina union minister kirne jeju lakpadi tension borang woni habji yam chawu mami tare aduga ban manu da ngasi ki demonstration display mayam se maruina lakadru ba legislative assembly election da mikhal gi candidate oining ba singi miyu singna thola ga mai mai gi mapada thongan mapada hai tare ban tawbi mami se yam chawna ta ki kari habi ningi ngasi gi election si bjp gi damta yam chawba election campaign amo ni yam ga kari habi ningi khoi gi constable खनबगी recruitment really mamang da tawgibadu yadabasi moidi election ammunition haktare masi moida khulai amoin pairaga mathangi assembly session ji thengna kadabai mong ni moin tawise masi da aina ngakpam lei khoi 2001 da IRB gi battalion amgi mi si chamapan si koumus khoi madam da PR ran lei se bet marwar ne governor ni matam ju da irang am ta thokte अरे पैसा चाबई जिरांग ju leite aina moi ju oi kangbu da hum kan da noi kamai oi ka lupa chom ting ha lupa chom du kai gino ka x-ray lo bogi then atei apong ba kangbu di pi ba yang mani mani already khan le ba kangbu do kra nang khan bi ge man lising ma pi tara pi ka an mai pi ba gum ba yorum bi ai maru yam nan na smoothly sat khi ba hoji tawriba hoji ki UP akhoi gi congress government sigi masigi constable khan ba sai da थोड़ी मौं से इकाई जे हाइब ताई मसी होल प्रोसेस सही अनिहुम चंग तो बुसी दा सोइरे कान हाइगुम्बा मसी कमाइनर ओहनग्रिम नो मसीने जा कोई इकाई हरिस तो स्टेट की मांगदा इकाई जे ममांग दना केम ते इरांग थोकतना इराई लाइन लोशन की पोरमा कांस्टेबल खनबदा मणिपुर इरांग होरे काइगुम्बा मसी अमुक अदुम सु तौनी अदुगुम्बा मयाम सी सोइबदुनी पॉलिटिकल पार्टी की दी मोदी एमुनेशन खुलाई थीबु मतमनी मसी मोना रेकअप पब्लिक इशू सी मसीदा रेकअप तोरगा प्रजा की सिंपैथी फंगनी मधु इलेक्शन भव कैरी डाउन पुतो इलेक्शन भव 2017 की इलेक्शन भव मोय पुथाना बने मोय तौरे से मसी मोय ददी
मोगी स्ट्रेंथ कम नहीं हाइते मैसिव मैम की रेस्पॉन्स का तो फंगना मसी पॉलिटिकल पार्टी ना कोबा बनसी इसमें ना उनका सक्सेसफुली तबु उदबनी मी पक चनबनी सिदा मसागी मी लिसिंग तरा अमा नारोन मैम अमा अदुगी सु तोंगसलबा अदुना मोई याम सक्सेस ओइरि सिंग असीजे हरा इन ngakpom le khoi wa singang matamda when youths are in wilderness naron sing asina mafum manang khangdana lepham chabum khangdana leira kan da lebak to shanti leite lebak wa gani kana speech di yagne ba hodi lising tara duga government se khana thoya hadi lekai am da nahar ama mung ta da mi yok lekai duwari bane ba hodi lising tara duga khana thoya adu di shanti eba potum di नेना तावाई बसिम दी पाक ओरोय मसी मसु सागी बीजेपी जति मोदी खुलाई वन पाई खरा देन सेंट्रल लीडर सिंग नसु ऑब्जर्व तोरंगनी मसी मणिपुर सिदा करी सुम ऑब्जर्व तोरंगनी मोय जति मदु मोय खुलाई वन सेना कदमनी अरुगा बीजेपी की बन ngasi सक्सेसफुल दुदी ngसागी हारिसिनी ऑलरेडी इशू सी साक्तन लेबे इशू अमदा मोयना तोंगमनिना बंदोदम सक्सेस होय हाबताय ममंग दि कशु काम तो मोलक दनि पॉलिटिकल पार्टी न को बनसे को इशू अफबम पायर लेख्रे हाबताय ओके इशू अफबम पायर दि मसे सक्सेस होय बने अदुग मरु इना ngasi यूनियन मिनिस्टर केरनि जिजुन लाको मतम दसु हाइदि मसिदा कोइ मतेंग पाम बाहाय तारे मदुगी ममिसु ताकी अदुग मरु इना ngasi की बनसी बीजेपी ना कौरगा तौखिबो ओइबा तारगसु मसिगी बनसिगिना मरम ओइदुना मसिगी कानाबदी हाइबा तारे कोइगी DPC माई पाखरबा मियोई कैंडिडेट लिसिंग तरागा चानी मरी फुनी थोदा काना फंगदरुने दु मतांग स्वासिता पॉलिटिकल की माइलेज बीजेपी ना लवी हाइना हाइद बसु याय बरम दि मसिगी काना बसी हाइरिबा कैंडिडेट सिंग असिना फंगदरुने अदुगा कैंडिडेट सिंग असिना मतेंग पांगली बसी ओनली बीजेपी खतना ते तोंगानबा तोंगान पॉलिटिकल पार्टी मदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मायामना हाइरिबा कैंडिडेट लिसिंग तरा चानी मरीफू तरेट असिदा मतेंग पांगनी सपोर्ट तौरी हैबी वाफम फोंदो खिबले रे मरमदुना बीजेपी ना मतेंग पांगबरसु मस्ति पॉलिटिकल माइलेज ले हाइना दि लफुम दि थौती अदु होजिक लेरिबा पॉलिटिकल सिचुएशन सी येमु तारगदि मदु अनिमक हाइबा तारे कोइ तेन अमना टारगेट अनि कापगी मोंगनी मतेंग सु पांगबा अदुगा पॉलिटिकल टूल अमो ओइना सु सिजन होबगी तंजादुनी बीजेपी न लौरिब जे अदुबु मणिपुर gi होजिक लेरिबा बन gi कल्चर सी येमुरगा हाइबा ताइंग असि मालोमदा कोइ ऑयल डिपो हतरे पेट्रोलियम डिपो अमा मतम खरगी ओइना सिजन नबि दंता टेम्परेरीली संगाबो मतमदा काफ एंड पीडी की मिनिस्टर केटमिम बिरेन पोंदो किबदा खोजी खोगी चिंगमैरोंग लेरिबा ऑयल डिपो से नुमित तरनी की पेट्रोल थम जाय डीजल की नुमित तरा मरीनी खक थम जाय तो होजी अनोबा मालोंगी ऑयल डिपो से दी नुमित निफुनी की पेट्रोल थम यारनी अदुगा निमु निफु मापनी की डीजल स्टॉक तो ngमनी हाय हारे वाफम से मरोइना मणिपुर इकोनॉमी ब्लॉकेट बन जनरल स्ट्राइक तर मतमदा थाव फंगदबगी अवाबदो कोहन मंगमनी हाय वाफम लाई अदुबो फोंदोलिबो वाफम सी बन ब्लॉकेट इकोनॉमिक ब्लॉकेट से मणिपुर दी मरु फंगना मुलहन बसो ngमरोय मसी कोहन ngमरोय हायबगी कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट दा लेबगी ममी ताय हायबदी मसी बन ब्लॉकेट से फन्नबगी दमकता पॉलिसी म होदोगी मोता बन ब्लॉकेट तोय तोय थोपनिना मदुदा अवाब थेना दबा कोई डिफेंस मैकेनिज्म ओइना ऑयल डिपो चाहले हायबी वाफम ने फोंदो रैसी करी हायबनी ओजा कोई मंत्री सिंहना ऑनरेबल मिनिस्टर हाई तारे मयामना कोई ऑनरेबल दी ओइको दु मोइना ngang tauthorei sing hanga ki kogi chin nungaina bai tare to ai kogi walal laroi tawhal laroi jana wat anda ba kolan da bai se swai da ta tenki ya sawam thamaga wat walal loi dong lati lambi du na ya ba thong du na tat la ba gari sing na chen bi dra ba kada wai da no ba wat loi do ri si bo yembi hojik nan gari mayam ma tong tam da jiri lambi sida siphai da ki nomai mun gra ba हौजिक मधु थीनबई वाफम जे अरुबो ओइदिबा अदुना ट्रांसपोर्टर सिंगना नोंमै दो हनबिरो ओइना गवर्नमेंट हाइगे तौदा ट्रांसपोर्टर सिंगना हाइबी रेबा सिगी थाक सिदेदा मधुगी लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म दा लंबी सी चटप यादबा कुमपुना लेरिबा लंबी सिंग सोम नाकंदा कोगी गेट खुदिंगी मैगी खुदिंगी पैसा नीदना खोतना तौरकंदा मसी कंट्रोल सुंदोक दोगदना हेक्टा एरोप्लेन दे थाव हाइदर कदोंग नतेबा अदुना मंत्री सिंगना हाइबा मतमदा हाइबे याबा मोइना हायरगा पंक्ता तागदोबा होई गायना हायरगा मोइना नारे हायरगा मोइ छोय नाबा नोगा नोकदो कांगुदन पंक्ता ताबी यानी अखोइना मधु तारोदो मिसु याम लैसे खरा खनबी बताय अदुना चुमी टेंकी दी याम चाउ मधुदी रेलवे लाखबी दमक प्रिपरेशन ने हाइजरिबा अदुना अखोइ मधु खंगजे अदुना काना दे याम पंगाय हाइजिनबा होजे होजे खरा खरा लैननबसे मसी लंबी थोंग फानबना चुमें खले ओके लंबी थोंग फानबा मरोइना सिक्योरिटी की अरेंजमेंट से निथिन थंबी तारगदी मधुन हेना फगनी मसी कैपेसिटी चाहन खतनदी यारो है वाफम नहीं मथंगी क्वेश्चन जे ओजा सांतो मतलब ओजा कोई
ngasi lamba union minister na phungdo mada koi MLA BJP ki MLA jokesan amadi Biswajit na ngarang utkhiba mo thongna haiba tare thongna si Manipur gi BJP ki aduga Manipur gi politics ki puwari haidi puwari da ahan bani aduga masina anoba puwari ama semagu mani haiba gi wafam phaw phungdo malai adubo MLA ani फारुगा ngasi am thadro ni mitra wani gi demand pi khibni court na dia du ngasi am khudak ta thadro isi masi marwaina Manipur Legislative Assembly gi mifum su hangchit gi hogodok leibani na masi phajan ba ya dabagi hogi close ka su yam lei manu ja marmadu na madu gi thadok poram ba ya phaba ya de ni nipuni mamang da phaba ya de assembly mifum gi mamang da matung da su ni nipuni matung da phaba ya de habagi magi time duration am lei aduna madu gi manung da pharu bani na thadok ta ya dabagi ga mena thadok poram su ya assembly session leibani na adubo BJP na de masi mako yam chaw achievement amani government sina aran ba toru bagi masana yajadana akoi anibu MLA anibu thadro puni habagi claim ga su tori kari habini wajagi bin si government gi advisor si habo wale heb tare mangai da khoi si ai su na ha wena ga yawi congress ki dharna chapa yawi dan rally chapa yawi tamdu da khoi gi MP si luckily my uncle is MP ma hoi chatle ara mari MP ni na phadre ba phadab du kachu FIR su pandem su pande oja thaduk chakron tore akoi jina kai don lamphendra kai don thadu ya ba puraga kachu phade karai de FIR karai panchali MLA tawraga sumase kara government si da kitang wakan khanda ba mamim di adum utle mon kara ba MLA da bu ojo da FIR panjandra sumase tawroi da ba potu adu su 24 hours sangi jeju lam daga dim train juni thamdra adu su khangre asumba kitang koi gi soiba se adum u phange heb tare madudi moini dadi am china sort of moini di haigat khra hai tare ngarang darna du dagi moini si kari koi jai kishan Biswajit sumba ji political akoi gi sumba MLA na ka mai to bu koi min chu pa urak tre moini si am sort of thak tu hai gra wang gra hai tare ngang de u dagi activist pure activist sumale then moina ga lakwa lei ga wok na mina su harauba sumana sum si phadi pai opposition party da leraga prajana wara kansida noi dong ta khoi fight to ke kan chong thor ibse pai asina lesson am trend setter oi wa tare moini ma to se mayam yam tamaga heng opposition BJP na bu lerasu congress na bu lerasu leipa wara kan chong thok noi dong ta khoi fight tong ni hai moina tawraga di koi ban gumba dan economic blockade kan tawri myam je han gini koi ni sum moina sum lobby dab dagi ai kholau lobby ga do mi lobby raktram mina प्रजान पौर मसाम संपायर का तोरक पनी मोइना एक्टिव वाला कदी सही बन तोरी बे खोली में आमु दोन हनगिनी हाइप ओके आई करम ता हाइजो गेस देदा हौजे की MLA फाबसे मसी एकोगी नियम खर ले MLA अमा फाब तारगा दी स्पीकर की आया यावगदम ने मसी यावब्र यावदब्र से आइदी चिंगने ओके ngaraang की फारी बसे एकोगी पांगई की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से दा पुसिल्ले कांदा SP लाए इम्फान इसके SP लागांदा कनोदा पुलिस कनो ऑफिस कनोदा डिपार्टमेंट आदा चलगा वाली से सानरुरसी हाइना पुरगा फार हेबने तौने अदु इतारदी स्पीकर की आयाब याउदन MLA फाबसी दी चुमदे मसी की ट्रेडिशन में कोई थाने दे ले हौजी मदी नियम दु लेत्रब्रा अदुदी खंगद्रे को अदु लेफम थोए ओके अदुना मसी लाले मरम मदुना अकोगी नियम दु कायबदगी तौब्रा हाइना इदे नियम कायबदगी अमु हाइरिबा खोंखम फारोबी खोंखम जंदोरपा अदुगा हौजिकी लेबा अदुगा ngarangi फारिबा मोंगा तौलिसिददी थाइलगी स्टेटहुड मूवमेंट आइन सभागी आंदोलन लीडर सिंजिना प्रजा से पुरेगा माई मागी पार्टी की वर्कर सिंजी पुरगा आइन सभा पीगदमनी मणिपुर स्टेटहुड पीगदमने लाव मतमदा लीडर सिंजी तौरगा लई परेंगा हुयरगा देगिदी मदे याम फजै मतमदुगी गवर्नमेंट की पॉलिसी जे सुमाइना कोई तान फूब खोपगी वानतन प्रजा याम हेलकान तियार ग्यासी कोई तौदन लीडर सिंजे फाजिलेबा अदा ngarangi दुसो तुम लीडर सिंजी जंग अगर फाजिल लगा वारी होता है सारा का तुम तो वही आप दुदा हेक्ता ngam मोई दो पोता यांग याम लगा थोन दना का तो बसे आई कोई अंदलों तो याउजर उधर का शू टीवी दे येंग में तम ददी पुलिस की शू याम हाई सिंह बे याम वाट लेने दम खंजे ओके ओके पुलिस की हाई सिंह मसु वाले तो एट द सेम टाइम फाजिल लुबसी फाजिल भैया तो बगी मरम से है बता रहे कोई स्पीकर की असेंबली की स्पीकर की आया याउदर के फाजिल भैया दी है बगी जागी वापम ताकपीरी एट द सेम टाइम
ꯃꯤꯐꯝ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯐꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯐꯝ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯐꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯇꯔꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯣꯖꯣꯏꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯅꯤꯈꯛꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯀꯣꯛꯍꯟꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯟꯒꯥꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯂꯦꯞꯆꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯕꯟ ꯀꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯎꯅꯈꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗꯕꯗꯨ ꯈꯔ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯨꯔꯨꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯔꯥꯎꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯣꯟ ꯗꯦ ꯅꯣꯕ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ DM ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁꯨꯖꯨꯀꯤꯗ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯁꯨꯖꯨꯀꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯖꯨꯀꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯌꯔ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡ MRP ꯔꯦꯠꯇ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁꯨꯖꯨꯀꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ DM ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯔꯣꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ Welcome back. Adon Engbiri bese Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Rajrong Tongbam. Manung Hutna da makha chathrak poina ngasai koi ban gi maramda mayam list pijakre lakadru numit mangani sita karam makal gi ban leiri gi habisi adubu makha tana madu gi makha tarak pada ban leir pu yabagi mami si haujik Manipur gi home department gi thadorakpa chi amada phongdorli maru oina lakadoriba assembly tari anida gi hogani hariba nongju mifam masida कोई अनौबा येलो मिसिंग कन्नबगी बिल अमा इंट्रोड्यूस तौरगा पास तौनब होनगनी हाइबनी अदुबु मदुगे दमक्ता मणिपुर गवर्नमेंटना हौखिबा अगस्त के तारीख 12 फावबदा मणिपुर की मियामदगी फीडबैक हाइबा तारे सजेशन पिबिरौ अदुगा बिल सिस्टम दोक साजिन तौरगा मयामना पामिबा अदुगा फुरु खुदिंगना पामा बिल अमा ओहेंसी अदुगा पास तौसी हाइबगी वाफम फोंदोखिबनी अदुबु तारीख 12 फावबदा पुन्ना कोई रेस्पॉन्स मणिपुर 91 रेस्पॉन्सेस से मणिपुर गवर्नमेंट फंगी है अदुबु कोई तारीख हौखिबा तारीख कुमापन है बतारे अगस्त की तारीख कुमापन कोई नहान है बतारे ngasi नुमिनी की ममांग से दा जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम ना अनौबा बिल सैंपल बिल है बतारे अमा मसी मणिपुर गवर्नमेंट पिसन बनी अदुना मसी कोई लास्ट डेट गवर्नमेंट पी खिबा लास्ट डेट तारीख 12 की मतुंग दा नुमिन मंगा चोंथरगा तारीख कुमापन दा पीबा मरमना मसी ना मरम ओरगा अदुगा पिरिबा बिल से यारिबा क्लोज मयाम सी गवर्नमेंट पुथोखिबा प्रपोज ड्राफ्ट बिल गा खेनाबा मयाम मा यावबनिना मसी मैम से एग्जामिन तौरगा सेमदोक सेंजिन तौरगा अनौबा मियाम न याबा बिल अम ओहेना होनबदा मतम खरा चंगदबा मरम ओइबना लालिबा सेप्टेम्बर की तारीख अनिदगी हगदोरिबा नोंजु मिफम मसीदा अनौबा बिल असि पुथोकपा ngamlaroi habagi wafamni kogi manipur government ki site ki home department ki thariba wafam se adubu manipur government si koi serious oi committed oi bill ama pass ona honabada maramdona athu matamda bill amadi puthokna bo honagani habi wafam lari adubu election so laktormani na handaki गवर्नमेंट की टेन्योर से मसी ओथोक्तो मानद्रे मतंग से बन मैम लापकी ममी ताई हाइजे खिबनी ओजा द लाक्सकी ओजा सरचंद्र ता ओजा बिल सी हंदकी असेंबली सेशन से पुथोक्प ngamlaro हाबी वफम से लाबनिना हंदकी असेंबली सेशन से दिलायरदना हंदकी गवर्नमेंट की टेन्योर से दी ओइदो मानबीर ओजा इलेक्शन सु हायंग चले लाउथोरानी हौजिक लेरिबा अखोगी प्रोसेस असे मसी येंगगदी बिल सी हेता कोगी पुथोकपदी है हाइजे पुथोगा इंट्रोड्यूस तौबदी कैसु कायदेबा काय पुथोकांद नैनदना खोतना मदुगी मनुंगदा कोइसी हापचिनबा तौसनबा ना तौरगा अदा असेंबली दी तारीख 5 सिदा अरोइबा ओइदो
ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁꯦꯁꯟꯒ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏ ꯆꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯪꯀꯧ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁ 38ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤꯛ 19ꯒ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 19 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 38 ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁꯦꯁꯟ ꯀꯧꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ JCILPꯅ तारीख मतम चाना पुथोखिदबसे मसी करिगिनो से खंगजेदे तसेंबदी तारीख 12 भावगी गवर्नमेंट की डेडलाइन से मसी मनुंगदा पुथोकपिरमगदी खैतंग अखोगी मपा चानबा गवर्नमेंट ना तौरिसे करिगिनो लाली हाबे याबसिदा अखोई तारीख 19 की डेडलाइन से पिरुरबनिना खैतंग गवर्नमेंट की अखोगी येथोकपदा मोइना अखोई मोइना पुरइबा कनोसे मसे अखोई नैनबदा खैतंग खुयोंगनदौरी हाइबमा मोइना सोइना हाइरनी मसिदे अखोइना गवर्नमेंट सी लाली हाइबे अखोई हाइबा ngमोइदौरिनी अदुना एनीवे अखोई लोकल पेपर दा अखोई JCLP ना पिरिबा कनदो खर ब्रीफ ओइना फंगदि फंगे अदुगी नैनबदुई मदि मफम जिदि चादे अदुगा तोंगानबा JCLP ना तौरिदसु अखोई लानाई मोड अदुगी अतै पीपल ना प्रजा सिंगना ओ मोइगी दु फई फते ना नैनबा गवर्नमेंट की पुथोरी बिल ना नैनबा दुमाइना JCLP ना पुथोरी दसु अफबता नैननबगी मतम अमदि पीबा चुमेन खलेबा मरमदि JCLP ना हायरगा हेता अखोगी एनी हाइबदे कोई यस हेता हाइनी हाइबसे प्रजा मरक्ता लाक्तबा यायबा नॉट ओनली अखोगी वैली की प्रजा नतना अखोगी चिंग की प्रजा सिंगनसु करी रिएक्ट तौदुगे हाइबसे करा येंबु मतमदा सोइना मतम लौदबा यारोय अना अखोइसु कुपना क्लोज बाय क्लोज सेंटेंस बाय सेंटेंस असि तौरगा वर्ड बाय वर्ड तौरगा नैनबा म चंगी अना एनी JCLP ने हता पीरे हरगा गवर्नमेंट यारकने सु लेते रीजन बु सुमगदी यारकनी यार ओइदोबा ग्राउंड खरसु अखोइना लोकल पेपर दा थेंगनजा मतमदा याबदा खर वागदोबा पोट खरसु दुम यावे हाइजरी ओके मरोइना अखोगी बेस ईयर 1951 बेस ईयर की करीगी अदगी अखोगी लोकल अखोगी मणिपुर पीपल लाइसिंग डिफिनेशन पीबदा दा तौबदा मदु ओरगदी गायना तौरिगा से पिरकपदा अदवाइदा दुम खर येनबा याबसे मतम खर लेगदो माले ओके ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट बिल ने JCLPS ने पिरिबा बिल से अदुगा बिल से की ममिंगना गवर्नमेंट प्रपोज तौखिबदना द मणिपुर रेगुलेशन ऑफ non-local people bill 2016 हाइबने अदुगा JCLPS ना पिरगलिबा ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट बिल असिना रेगुलेशन ऑफ नॉन मणिपुर पीपल्स बिल हाइबने अमदुना नॉन लोकल हाइबा सिदना नॉन मणिपुर पीपल हाइबा अदुगा नॉन मणिपुर पीपल से कनानो हाइबसी अखोगी मणिपुर पीपल कनानो हाइदुना लिस्ट हाइबा तारे अखोगी मणिपुर की फुरु कुंथा तरुक पिरि कुंथा तरुक सि नतबखै नॉन मणिपुर ओइदुइनी हाइबगी वाफमनी अदुबा हाइरिबा नॉन मणिपुरी मैम सी रेगुलेट तौनगिदमक्ता बिल अमा ऑल्टरनेटिव पीबने अदु मसी वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस बाय सेंटेंस क्लोज बाय क्लोज स्टडी तौ मतम मतम खरा चंगदम मरम इदुना लाखद्रिबा सेप्टेम्बर की तारीख अनिदे होगदोरिबा मिफम असिदा पुथोकपा ngamro हाइबगी वाफम ने फंदोरिसेगा मिंग साइतगे अदु मतंग साइदा ngasi se 31st August 2016 ममांग चही की बिल अहुम पास तौखिबा चही अमा फाबा नुमिनी मरमदुना ngasi si चुरचानपुर दा हाइदी इरांग सो हौखिबा नुमिन हाइतारे बिल पास तौखम मतुंगदा मिय मापन लेखिदबगी नुमिनी मरमदुना ngasi si अहानबा चही फारकपगी ट्राइबल यूनिटी डे सिंग असि चुरचानपुर की गवर्नमेंट कॉलेज कंपाउंड पांथोखरे पांथोखिबा असिदा मरुइना कोई JSC एंटी ट्राइबल बिल की चीफ कन्वेनर मंकिम चुना फोंदोखिबदा कोई चिंगी लमसिंग हाइबा तारे चिंगी म्यूसिंग सी चही लिसिंग अनि हेलबा मैते किंगडम के मखादा लैरमदे अदुगा कोई मणिपुर दसु मर्ज तौखिबगी वाफम लेते हाइबे वाफम फोंदोरगली अदुगा ममा चहीदा पास तौखिबा बिल अहुमदु मदु ILP मयामना डिमांड तौरिबा ILP बिल हाइबा वाफम सी मसीगी ओना तेनबनी मदु ILP का केमता मरी लेनदे मदु तोंगानबा चिंगी मियाम सिंगी हक मरुना लम सिंगबु डोमिनेट तौसलनबगी पुथोखिबा बिल सिंग हाइबे वाफम सुलाई करी हाइबनी वजा सातम थर होगी याम फजबा कोटेशन अमा हाइतारे होगी फोंग रिसंग कैसिंग हाइते मानसी मिस होइंगादा वन रिपोर्टर मोंदा क्वेश्चन सी वाइल एलिगेशन मैम अमा मोंदा हंगे माना मुन्ना खलमाय पाकुम जे क्राइम कुमके वो नंग सु पाए हजल लोय सु पाए हजल लगे न कुमाय ओके सि पाए हजन बा मसो पाए आईदी हिस्ट्री की करी की फैक्ट्स एंड फिगर्स सेरांग तो डिस्टॉर्टेड फॉर्म द पुथोगा पाए हजल दी अदुगी रिप्लाई दी पाए हजन बो ताबने बा लेदा से सीरियसली स्टडी तो वही मम्मी सु तादे अदगी देन हुजी की ILP ममान हुजी क्यों पुथोरो जो हायरे पुथोरो हाय कान से तौदो जे
mathau sai di si pakum thengna ga dori sai nang rajna lok thopor mayam ta gi myam nu khaluraga ji oidori pochi kari no gamen ta dre ba tawre sil ma koi manipur taw doi se ji chu mu bil ju pu thoroi hairi simak se dong sa rang ga tura manipur da du yor mi ga yom de ga sibu sibu du nei na ba ya matam lau je koi india da khoi yaw na chahi koi independent country amugi part of the independent country gi leader ka history pu thongna raga land annexation gi adum bai wari ma hujik adum irrelevant ne madu mai le ne hype tai aduna masi tasengna pangai hajang anu hype tai ai gi my straight reply will be like okay pangai hajang anu atu matang sa sidai oja session da lak chini si lali pa september ki tarik 1 hatar hayeng gi ahin nong yai dagi na september ki tarik manga phau basi assembly ki session leibani na masi gi mayok ta noi to phongtok poina chingi mafam sing sida min manga ni gi general strike ni kauri sosa akoi gi maru aina outer manipur tribal forum omtf aina lairi ba furu basina hari loop basina hari loop sika gsc edi tribal bill chujampur ga pulaga ngasi gi keno si maru aina chujampur da sin khibne to ga churchanpur gi sentiment hai batare maru sentiment si bill ahum mamang chahide putoki basi masi ILP mayamna ILP and hari badu nate madu gi onate na bani maru ina koina refer to ningi si akoi bengal eastern frontier regulation 1873 du ILP ina lawraga maduga manaba bill ama puthokani habagi wakhalon dani adu madu di natraga chingi tampa hari chingi lamsing na chingma khopchalak na bagi kogi tampa ki oiba wakhaloni na taga manipu gamen gi communal oiba step ni habi wapum sini allegations ni tawraise adu kari habi madu reply mase art se panghanda halaga ko adi di hekta kogi lari hibasi yam laga su ko kok ngawrak po hai tare larik si taseng na haibor di baba ai gi khitang kawa haibasi a little learning is very dangerous ki bimam ji da lo khanglai su khanglagum to ai government da suni ne government ki manung ji da su bill ama puthu eraga da gi amuk tu e hai adam mu tole hai da gi soi kumnam te yeng hok da ba chumai to na government ta bawda a soya nga mayam ma leidana kotan tawli mayam se chumi adum moi hai ba chumi aduga hekta moina athama halaga ko hekta follow to do natte dajar phajana table lama da khana raga sini ani toroga di ay aduga hekta mic am da sai turian wang dei noi du lali kholi masi alan bani ga na har hekta logo do di natte masi di chumna panglaw lo wai du ni ko aduna phajana ngang na butaraga di kada wa da lali ge ai basi close by close nei raga ain gi larik mayam do phaktok na raga judgment am tong bo ya ba koi misang mikhai nai da ba adu ko matang sai da koi mai kingdom gi makha do sunglei leram de koi separate na dum leram habi wapum adu oraga di demand su to total separation from manipur adu oraga di mamang da british ki mamang da ning thau pali gi matam da leram mi ba ai koi british ka soi tong na khotra ning thau mayang ma toram mi du imphal da tong na bro kanu da tori mayam si adam koi kabo valley ga to gi ba si soi tong na raga yanda bu treaty gi kadi ga to gi ba mayam le di si bu ai koi hoji ki waro aduna sigumba itihas da my own phaireng jureng punna ba to base masi khangdaba akogi lairi hai jadaba kanu kanguna haibana amani yam hai singna hairagadi madu de kogi intellectual singna thamoi sengdaba aduga intellectual di nataba kangun intellectual saraga haitadana ngamba ma natraga intellectual oraga khangna mayam da kogi misguide to one mislead to ba honesty oidaba dishonesty oiba mawong se masidi tamda khangde chingda khangde ko ada ju chingda ju tawdaba phayen khali aduga maduna magi laibak se hayeng wai mana tungda ko o nang am pangbore na khalakane ba mina aduna masidi masa se matik cha mi mo ge di chum na habi ba adu itihas hai se lai gra poni pa ha jim yaro ya ba sem do sin to ya ponte ando thamoi seng ba mo mathau ta habani pangai hajan ba yaro habani adu hujik lai ri ba situation asidi chingi saite gi only solution hai batare koi mamang da di bill si anti tribal bill oire haina haram mani adu hujik ti madu gi objective si gi dang thaido kharaga total separation khaktana chingi hai batare maru na chuchampur gi khongjang jang selibam yam si gi oina maduna solution oigani maduna tabato pa solution leite total separation the only solution habigi wafum si to na hairi adubu cherak sida mu assembly gi mifam da putokani hane torma bill du su putok pa yar debugi mami manipuga mena phontorok le masi khuyong na badagi ngamoi da bani habigi wafum ni adubu ozana takpi khibada oza sasandana
ꯍꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯒ ꯕꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯁꯃꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯦꯟꯌꯣꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯇꯦꯟꯌꯣꯔ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯈꯟꯅꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯣꯟ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯟ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯩꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ impacttvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖ www.facebook.com/impacttvmanipurda ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ. With that, this is Raj Notham signing out. Have a good night.